Fitxu l-għajnuna. Kien dan l-appell ta' Fleur Marie Cilja Buquet li daw kollha li qed iħossu xi ħaġa mhux tas-soltu u qed jibżgħu ifittxu l-għajnuna, partikolarment f'dan ix-xahar iddedikat għall-għarfien fuq il-kanċer tas-sider. Ħudwa minn għandi jiena breast cancer survivor u tlift l-ommi u l-oħti breast cancer ukoll. Tibżgħu xejn, sibu l-għajnuna, hemm ħafna għajnuna hemm barra. Hi kienet qed titkellem waqt konferenza tal-aħbarijiet propju fil-jum li madwar id-dinja qed jiġi mfakkar Pink October u li matula ingħataw id-dettalji dwar ir-raba' edizzjoni tal-Pink Ribbon Motorcycle Ride li ser issir il-ħadd li ġej. Fleur Marie hija magħrufa bħala l-biker tal-ġwienaħ Roża u kienet hi li 4 snin ilu organizzat l-ewwel Pink October Bike Ride li lan tagħha u li tiġbor fondi sabiex jintużaw minn organizzazzjonijiet differenti li jaħdmu ma' pazjenti tal-kanċer. Din is-sena l-fondi miġbura se jingħataw lill-Action for Breast Cancer Foundation u se jissarfu f'servizzi psikoloġiċi kemm għall-pazjenti kif ukoll għall-familjari tagħhom. Dwar dan kelmitna Betty Lee fisem din il-fondazzjoni. The funds are going towards psychological help for breast cancer patients and their families because it's a family disease. Action for Breast Cancer is offering 15 sessions free of charge to the families. They don't have to come together, they can come individually if necessary. Nhar il-ħadd filgħodu l-pubbliku huwa mistieden iżur l-istands tal-Breast Cancer Foundation ħdejn San Anton filwaqt il-bikers huma mħeġġa jipparteċipaw f'din ir-rigba u jinġabru fit-8 ta' filgħodu ħdejn San Anton. Ir-rigba tintemm il-baħrija għal ħabta tal-11.